60. العرض بيشيل 3 شوز جنب بعض، شكلها فني تحفه جدا. دي كان سعرها 175 جنيه، نزلناه ل 145 جنيه، يعني برضه ببلاش. جزامه زي دي، سواء دي الشكل الزجزاج الشكل الفني ده، المواسير معدن نفس رفوف المشمع اللي بتاعش، البلاستيك بتاعها متين جدا. دي ب 145 جنيه، دي 5 دور، يعني سواء دي او اللي ب 120 جنيه تعتبر جزمات ببلاش. وبص شكلهم عامل ازاي وفخامتهم عامله ازاي. طيب ايه تاني بقى عندكم حلو؟ عايزين حاجه حلوه سيمبل، حاجه لفرد واحد او لفردين. اتفرج على الحلاوه دي، اتفرج على الجمال ده. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ دي اسمها جزامه اكس. جزامه اكس بتفكرني بالله يرحمه فؤاد المهندس، مستر اكس ما بينتهيش. جزامه اكس. ده وفل واحد بيشيل شوز واحد